رواه رياض الصالحين عن بككة باب استحباب التقديم اليمنى وحديث دورنا عندنا والنود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هيريا بكلا أني كمناني أني بناني أني سبا شهر جماد الأولى من هجرة سنكالو دورنا بسونيو تنورنا. ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغا سنكالو تنفلنا بسونيو مغناي. أمبي باكو جيكورني غلوفلا مسجد سلام كونو درسوا بإمامنا النووي أكا كتابه كونو رحمه الله رياض الصالحين. بوندامي نابنيا مريالك فيونغو فنيه كون دي كومي نيبونيا كوي وكا كني كنيمبولي كومي نيو تاني وكا كني نمامبولي أمبو بونداو ديلا. بحديث من كلنا أنك وأن حفصة رضي الله عنها. حديث من أنبا حفصة ملك جيك وما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تيرو كسن نما بكا كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وشيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. وتيرن تنكرا minye akinin boloye aboke akadumuni ula ani akamini ani naba akafini udo ni chiden be dumuni ke abe dumuni ke ni kinin bolode na abe mini ke ni kinin bolode na ba akafini do droki abe kinin bolo foro de do droki kinin bolola. ويجعل يشاره لما سوى ذلك. أبي باركني أنما يني فن من تنوني نونن تنا أبي نما دي بارا ولا من ينا أبي دروكي بو أبي نما مبولو فولو دي بو دروكي نما مبولو لا ni mini asamaraw de أبي نما مبولو فولو دي بو kini numan sien folo de bo samara la kini senye. Ni hadisa Abu Dawud ya abo ani Abu Dawud tana. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا تودعتم فبدأوا بأيامينكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا أبي هريرة ملك جيكباما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولك تيد كسني نما بكاكو إذا لبستم وإذا توديتم تيدن كنا باكا فينودو أكيرا كلوشي أكيرا دلوكيه نابي سلجتا فأبدوا
bi ayaminikum aya daminani atinimuye nabe doloki do adaminani kinimbolo folo de kado doloki kono ni be kulushi de do kini sen folo de kado kulushi sen kono nabe salliji fanake ni nana bolo fula kole la kinimbolo de ko numan bolo nye sen fana ibe kini sen ko numan sen nye ni hadisa sahalindo Abu Dawuda ya Abu Ali Turmiji ni sanadwe ninka kene وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونهر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه. في رواية وفي الرواية لما رمى الجمرة ونهره ونسكه وحلق ناول الحلاق شق الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال اهلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وأن أنس رضي الله عنه قد سمن أنس ملك جيك بواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها وشيده تمامي هيجو عرفة دو تلب نرفة جولي بنا شيده نانا شي مجد الفتى أسيره تمامي دقو جيرا شيده يفجر سالي كدووك فويل مبورا شيده نيانياس منا كنا منا تمامي نانا منا آيات جمرة الأخبة آيات أولا أنانوما أي أبل فيلك ثم أتى منزلهم منا وكف أنانا أكجب يرولا منا ونهر أياك هديا كنصو إيادو سلبا دو وبافو دمي ما يوم النهري بارا دورو دبكي هجولا دو بارا فلو نينا منا يبتلي جمرة الأخبة يبتا بلي فيلك بلي ولون فلا يبتا وكي جمرة الأخبة نيني بارا فلو نيتلنا ولا سم النهر وكوف يبيك هديا يبا كانسو ثم الحلق أو تقصير وكوف سبنا يبي كوندي وبيبا كوفي ثم الطواف وكوف يبي جري كتمكا كتواف الإفادة ثم شايا بين صفا والمروة وكوفي بتاما صفا المروة نيغونجي نمبارا دورو بترتيبي نينشوغو دلا يوم النهار من نغيا كيرالا نيا كلين كلين من يشيرون كواسرا شيرين نانا منا أتارا زمنة الأخبة أيد دلفلك أساقرا كان كجيك يرولا منا ونهارا أياكا هديا كنسو ثم قال لي هلاغي وكوفي شيرين كو كندي لما مينبا كندي قز أقوامنا وصار إلى جانبه الأيمن شيدن يكوريا كو كندي لكا دامنا أكا كون كني يفنا أكا كندي أكا دامنا ني أكونكولو كني يفندما ثم الأيسر وكوفي أبتا نمان فنا ينمو يرانا هاري نيبو مغو كندي kini ya fan koloshi hari mo kundi to ibolo ni mo min ba sunna do yikun kolo kini ya fa ode di kundila maka damina ola ode e kundila fana
ni be ciden ka sunna do ni be mogo kundi adamina ni kiniya fande o ko di folo o ko fe be numa yan fandi fa qala ihliq ciden ye awa akak kunkolo kiniyan fa ayo ode di kundilama fa qala ciden ko ahliq ako addi fa halaqahu fa ataahu aba talihata tumami kundila ciden ka kunkolo kiniya fandi o shiu ciden ko akuta kudi abu talihata ma ciden ka kunshigi tumbe janya an ko wakati dola be do tigala abe da tilowula wakati dola ba bila ciden ka kunshigi abe janya fo ka da kamanka atunta di ube ka kofe ni hiju to ga numura na numura a kunshigi tumbe janya kunki nkiniya fa tumami odira o shiu ciden ko kundila kota kodi abatal hatama faqa summa jala yuti summa al-aysara نتارير ويفلان دلا وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر قل تيدن كو أمينا تيدن كوريا كي كتاكم كلو كنيان فنا وكف النمو ينفا ثم جال يوتيه الناس وكف تيدن تنكرا أباك كاكوشيغي نونون دي مغوما حديثا منتفق عليه بغير مسلم بنالا وفي رواية أننا ناتشو دولا لما رمى الجمرة تمامي تشيدني جمرة الأخبة تمامي تشيدني بلفلك ونهرا نسقه أيا أكاكان تبلفين كانسغو وحلق أيا كوندي ناول الحلاغ شقه الأيمن أيا كوندي لا تشيدني كونكولو كنيانفا أيو دي كوندي لما فحلقه كنديلين يؤدي ثم دا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وكف تشيدين أبا طلحة الأنصاري مدينة كادرو تشيدين ياولي فاتاه إياه أياك كنشيغي نونندي أما ثم ناوله شق الأيسر وكف تشيدين كنديلا يتشيدين ككنكولو نما ينفن فنا أيو فنا منا تيرنيا ككونكونو نما ينفع يوفنا دي كنديلما فقال اهلغ اكو كنديلي ما ادي فحلقه كنديلي كونكونو نما ينفع فنا دي فاتاه ابو طلحة تيرنيا كنشيغو نونتا كودي ابو طلحة ما فقال اقسمه بين الناس تيرنيا ابو طلحة ما كو كنشيغو نونتلا مغوني نيغونشي ni hadisa nafa munun bala folo ye munye hari kundi ni kundi labi kundi aka damina ni kunkolo kinya fande folo ako di oko febe numa yan fanda ma abo fana di ni obora ye hadisa nya yiranna mogo do ibeseka ala beseka mogo do kere ya ni kere ya fendo ye jama to chela ka sur mogo do be ulu kausa ye abatel hata kere ya jama chela chiden ka wele ka kuishigu dama kwa kutila mogo to ni nyogonche ka abubakari to o kausa abotel hata ka umaru to umaru kausa ye ka usmana to usmana kausa ye ka ali to kausa ya ni seba chamambe o kausa ye ni alaye nindo alaye ninke abutele hata de ka kere ya fenye kale fona kere ni ninye chiden ka wele ka kunshigu kuta kudama hadisa ya iranna ninye chide sallallahu alaihi wasallam ala ya ke chiden ka chiden kere ya naye barikan ni bekeni chiden ka kunshige bari kanyini bekeni chiden ka finiye bari kanyini bekeni chiden ka woshijiye ni chiden te ante bari kanyini keni mogoshi kunshigiye ante bari kanyini keni mogoshi finiye ante bari kanyini keni mogoshi woshijiye ni chiden doronte
o kere kirani ciden de sallallahu alaihi wasallam sebo tumbe ciden ka salliji na be salliji ta ka salliji to sebo tumbe nyugun ewanko alakata ciden ka ewadajin ubata kamuyerela ciden ka woshidi sebo ubata kamuyerela ciden ka fini do bese ka do pour ka barika nyina fe ciden ka kunshigi bese ka ta ka barika nyina fe me be ka do bi ambene masala do fo nunu na nunu kere ni ciden kelempewde bas ciden fatulen kofe abubakar siddiq de kausa ciden ni ciden yere sembora aka manton ni ciden tala abubakar siddiq de kausa ciden kan manton be ciden kan manton be abubakar siddiq de kausa rabbe ibado ya ube maudo tanu ka fo ko hari alakan nabiyumo ko kausuye hari bi jama'u be giri wulu nofe ubu tanu fo ubu fasamantan nabiyumo yereka abubakar siddiq ciden kan manto ni ciden yere sental abubakar siddiq de kausa na be bal doni ka bawo ko ni nabi nyulo shem borala jiwe ka hadama dembe abubakar de kausa na be ni nabi nyulo ni ciden shem borala abubakar siddiq de kausa ni jiya hadama dembe uyo dalla taala ka ayala alako qur'ana kun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar alako ciden kan manton akon manton temena aude kausana be wata yayiwa ciden kan manton de kausani manton be bo ni ciden kan manton kausani manton be ni mu min kausani ciden kan manton be fanadu ha o kausa jiya mu o kausa jinya mugo be ka ni cido ni nabiyuno ni cido mbora la abubakar de kausa ni hada magembe wadalla ya qur'an aya de ni abubakar cidon ko fa kausa abubakar kausa cidon kan mantombe bo cidon kan manton fana ala ko kausa jiya manton bora jiya kuna ko cidon kan manton kausa na be ni kausa no lo fana ido o kausa jiya kan manton be ni nabiyuno ni cidon centala me mo shima me ciden fatulen ko fe ko mo barka ni kana bakar ko shigiya sebo ma barka ni na bakar ko shige uma barka ni na doroke uma barka ni na woshije uma barka ni na daji seba kele amake umar ibn khattab sebo ma barka ni na kafuye usman ibn affan sebo ma barka ni na ka ko shige na doroke ali ibn abi talib sebo ma barka ni na ka ko shige na ka doroke ni aka daji me ala ya ke ciden ka ciden kere na ye ka barka do aka durukula ka barka do aka kunshigula ka barka do aka wasijila ni gose ka barka ni na ye o kere ni ciden kelem dawde afule ya ciden ko abatel hata ka aka kunshigu tila mugo ni ngonje munna ube barka ni kenaye o inkera ni ciden ka nyamur kanyirede bonni mu waye dalila ke kunna au kwan kana waliju barka nyine an kana mabo barka nyine an kana kabru ewa barka nyine mu nyuma ka kabru la ciden fana ya ka kunshigi de sheba ma abatal hata akwa ka kunshigi tila sheba no nyoche ka barka nyine naye an ba fo ciden de yesariya kelaye ala de ciden nyamariya ko aka ke ni ciden ko min ka to kera la kan nyamar kan ni sariya me jonko e daji kata donya nyamara kon ko e ka daji ta sariya kila de ko ciden ka kunshigi barka bala sariya kila de ko ciden ka doroki barka bala sariya kila de ko barka kanyini ni ciden ka wosiji me ete esentala o kere ciden ni sallallahu alaihi wasallam wode yato salmata ciden ka furmuso muno do tumba bolo ba fama jil wori jemmina ciden ka kunshigi munun tilalate ciden ka kunshigi do tumba le bolo kunshigi do tumba le bolo tanke ciden ka kunshigi bonya kama ayu do wori jemmina do de kono walla sagolen ba bolo ni seba wala ni kono dimiye mugo mimmina ibeta salmata fe abe ciden ka kunshigi nunun bo
umaralen ba bolo warje minan minna abu bo ka ji doni ke minan kono ka kunsigi nunu ewa nko akono na ye jin dima niya mi kono dimi min bila bibla waya hadisa sahalenye musalmata ciden ka kunsigi tumba bolo warje mina de la ni mo min banana kono dimi yimina ni tara dora be kunsigi nunu bo kudo ji kono ka ubo ka ji dima iba mi ibe furake me anya fo chogo mi nin kere kere ani ciden de sallallahu alaihi wasallam wo ciden ka kunsigi munu fulene nye munu ni mbe barkam nyine ke ni woli ju ni ma bawye ni kaburu tigu ye ubeta dilo hadisa dola ubeta dilo kisa dola ku bo ku uka bidia barikanyini delile ku bo ke uka haramu barikanyini delile anta fu hadisa de subu hade bubolo parce que mina hadisa info amasaha hadisa الروالي حاكم في المستدرك وتبراني في الكبير وابو يالا في مسنده من طريق هشيم سنا عبد الحميد ابن جعفر أن أبيه أن خالد ابن وليد فغدا قلم سوة له يوم اليرموك فقال أتلبوها فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها ويجا هي قلم سوة قلقة فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه وابتدر الناس جوانب شاره فسبقته إلى ناشيته فجعلتها في هذه قلم سوة فلم أسهد قتالا وهي ماي إلا أرجغت نسرة أرسلنا توفى بحاكم كنو في مصدرك تبراني يا أبو في الكبير أبو يالا يا أبو في مسنده كارسين بلو بن هشام بلو عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه كو خالد بن وليد كو aka kunkolo bankufula do nege bankufula de do na beta kele yoro labado ko akan nege bankufula do tununo ala kele min toga ye ko yaramuki ko aka bankufula tununa ko Khalid ibn Walid ko aye bankufula yini ko ye bankufula yini ko ma soro maye o ko fa ko ye bankufula yini ye bankufula yini o ya soro yaye o ya soro bankufula nige bankufula mindo nige bankufula korole nyere de do akorola ko Khalid ibn Walid ko akunne alumurake ka fara ciren ka ko ciren ya alumurake ko ciren ya kundi ko ciren kan kunshigi ko mugo ye nyogonda kata kunshigi ma kuce min taiba min soro ibata ko alere mugo to ko kata ciren ka ewa shi min be tensi ko ale ye mugo to ko kata ciren ka tensi ma ko ayata ko ayo ciren ka tensi ayode do aka bankufula inkono ko nim bankufula na le ya do kunna kata kele yoro la ala ba garjage deme la be deme shero kafiruka ni hadisan na chogoy ni na chogolate tumame hakimu ya hadisan na te sakata anhu le hakimu ya dade hadisan na ma kuma fu aka wa allahu jahabi bil inqitai ni jahabi de fodo ni hadisai la ako hadisai ni maqutude inqitai koro munye abina fo wa huwa sahihu ko ode fana sahle no kafu hadisai mawsulute hadisai de fo bala bil inqitai fa inna jafar min fune kafu hadisalate هو ابن عبد الله بن الحكم بن الرفيع إنما يروي عن شغار صحابة من جافر من فلن نيته علي بحديثا مفلا كابو شيبو قدم سنو دي برو
sheba fitini munun ye shi soro ulu donu ni jafara ye ñogon soro wakati la mais khalidu man ñogon soro wakati la janko ale na fo ko khalidu kote ni jafara bin abdullah ni jafara min fulani ye jafara bin abdullah bin hakam ibn rafi ani khalid bin walid man ñogon soro wakati sheba munun ye sheba ka demisenu ye ne shi jan soro comme anasi nunu aye wulu ye ka hadisa ma fula wulu bolo me ja e khalidu te wada to tumay bun kasiri atumbe hadisai mafula kisai mafula albidaya wan nihaya ade hadisai mafula بصيغه التمريد وريا روينا بصيغه التمريد اي حديثي مفلاني تقول من باير كوبنا به حديثينا دونك عليه حديثينا البدايه والنهايه كنا تقومي ko Khalid ibn Walid aka banku fula tununa yoma yaramuki ako aya nyini ko ya nyini umaye ako aya nyini ko ya nyini umaye ko aya gele ya mugo ka ku ka nyini fo mugo do kuma sira ka jalagi ako ay kufula nyini de ko ye kufula nyini ya soro ako nin kufula ciden ka tenshi de ba kuno ni kufula imben kunkulo la matakele yorosila ka kufula inton kunkulo la ni ala min garjage demelay wa haro do yole kan ni fo munun be sebu ndila kudi mogoma munun be barika nyini no ka shego dajuye anu ka finu anu ka saliji to anu nu ye kolo mundu ka filini beta kolo inta kadu uyen wole kinyininka ko Khalid ibn Walid ko ciden ka shitumba bola ka banku fulala ko na tara kele yoro kere ra ko abedde me ko de kera sababu ye ka Khalid ibn Walid ke chefariye ko ka chefarinya ko hakili balen tumbo shide ka ko be chogodi awa atigi ni berisu banna ube na be direktira ka lame kisan min fulen ni nyedda yi fulla yashu kisan la fule asahalente min ni kisan la kale ko Khalidu kote ani Khalidu man yugon soro wakati jahabi ko hadisai wa allahu bil inqitai donc ko hadisa sahalente ni kado hadisa sahalente kisan masaha don kama ko harinna asahara ciden ka kunshigo wanya fo togomi o kere kere ni ciden de ani fana tumbe Khalidu bolo sababu de la ne Khalidu jubun kutoka hada mabe kele yurula ika deme be ala de bolo ika deme be dino yire ka bisukun kalashi ani be kele kene ala saranya minye deme be dino odela ko sidin har na ya sur kisa insaro be sababu de ne wote e ka sabin dino la daga wota la daga e ka barka ni ka sego ye parce que kide ni ka sego te kelenye ni kide ka kunsigi de e ka sego ka kunsigi de tawa kisa masahayre min te kelenwa bo fulana dilo yoro dogo bolo fana subha dogo bolo odo uka ewa radio soso munu fulen ninye ni dew ya kuma do mu la na ma fa munu bu chima nyam la dobe sigi ko munu mbafo ko sebembe mani ko marbul qatab ko misra ko do tumbe nili ko atumbe boli ko ne ko injora ko amashaka boli ko wo fo umaru ye ko umaru ye letri de sabe ko ayi sebende sabe ka ko kata fili koyin kono ko tora sebende bila koyin kono ko abolila ima ni subhanahu ni kisa no beta dilola ayo fana lame wona na chogodi qala ibn kathir rahimahullah o kisa fana la ibn kathir ko la kahinna la arawayna maye hadisa tigu ni be hadisa damina nunu fora doro ado ko bena hadisa min fo bana parce que wota fo ciden kote parce que sahalente akwa rawayna min tari ibn lahiya an qais ibn hijaj amman haddathahu mun kasir ko kunu ya amafula kabo ibn lahiya kasiraka ibn an qais ibn hijaj amman haddathahu
kabu qais ibn hajjaj ma kabu mugoma ko mugominya abbaru nugonya qala lamma fatahat misra qutna min misra adayelela ka kesila maduye ata ahluha amru ibn ash ya do amru ibn ashi umar ibn khattab yoda ke gouverneur misra qutna min misra dayelela misran kawna amru ibn ashima hina dagala bawunati min shahr li ajuli bawunati misran kaw kubutugan kaw yeretu ni san kalau be dila chuguya do de la katogo do dogula bawunati bu bolo san kalo tanna kutmu mi san kalo tanna indonna faqalu ayyuha al-amiri kunana amr ibn ashima ukun nyema in lilina ya ayyuha al-amir lilina haja sunnatu la yajri la biha aw an kalla ko min fulani ni lada doba bolo namu lada yinke ateboli de qala wa ma jaka amr ibn ashiko lada dumai qalu ko idha kanat isnatay asratan laylatan khalat min hadhihi as-sahar wa kun kalum min fulani ni bawunata sankalo tanna ubolo kalon to tunyi ode kunnin kalo asutani fulanna ni o shera amadina ila jariyati bikri min abawayha faradayna abawayha wajalina عليها من الهني والشياب وافضل ما يكون ثم القينا في هذا النيل كوك من كلم أنبالا أمر بن عاشي كوني أوتاني فلنا سو شيرا أمبي بغو دي لاجي بغو تغني من چه كاني كتني بغو كا بغو تغني بيكا أمبي تا أبانجي بغا فلافي كا نينو في كا فندو تا كا دوما مي وبسي كا جيناي كومينا كا دموسو اندي أما أمبي فندو دوما كو جيني ويه كا دموسو منا أولا أمبي دموسو مصري كا مصري دانكالا مصري نينا أمي بغتغني أمبا مسرني ويه أمبتا فيلي كوين كنو ni anyo kedro koyin beboli فقال لهم أمر إن هذا مما لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما قبله قلت من يني فامر بن عاشا أكون ننتني سلام يكون أكون لا دم من فلا بولته نلا دا ننتني سلام يكون ni silamiya nana lada jugu be silamiya nye silamiya ba be burjade mun kenyala qala fa aqamu bawunatu wa abibu wa misri ni kalo sabaisa o bawunati kalo yoke kalo min tulembo bolo bafo wa abibi yoke kalo min tulembo bafo misri yoke kalo saba والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا كل جيت فتنة دولا جيت شامنت دولا كانوا سبا مبولي حتى هم بالجلاي فأولو يرى أجغنا وكونو شيسا من كوي مبولي فوي تنمي جلياتي أجغنا وكونو كو كولي كيورين بلا فكتب أمري إلى أمر بن الخطاب بذلك كو ننكيني أمر بن عاشي اللي تريسي كتا أمر بن الخطاب ما كاتباريا ينفعي فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فالتا أمرك أمر بن عاصمة أقوي منك يسوى بصره كون مني ما سوى من يكون من تسلم يكون يمنك يسوى بصره وإني قد باشت إليك البطاقة داخل كتابي فألقيها في النيل وقوم ركوع أمر بن عاصمة أي اللي تريد السبي كتا أمر بن عاصمة أقول يمين كيف بنا سببما من كان لتري من فلن نياتي إما بابي فتني دوبن لتري كنو يبوتا كوفلي كوين كنو فيجا فيها منتم دي بابي فتني كنو من عبد الله عمر أمير المؤمنين كون نمبر على كجونفه من عمر مؤمنون نيما إلى نيل أهل مصر
letrin be kata misran kaw kallini mo ka koyima amma bad umur kunnin temena fa kunta inma tajri min qibalika wa min amrika fala tajri fala hajata lana fika mun be letrin kono mun filila koyin kono umar ya seba kono koyi na ya soro etumbe bolini yerede e ka boli tumbe boy yerede fe e ka boli tumbe kini yerede kanya mariyai kana boli de amma kotila wa in kunta inma tajri bi amri allah alwahid alqahhar min na ya soro etumbe bolini ala kanya marukande masammi yin masakale masammi karaba masai wa huwa alladhi yajrika ni ala de bila boli fa nishanu allah ta'ala yajriki ambe ala deli masammin ko tale do aki boli ninde sabile konne sabile tumbe akono qala fa alqa al bitaqatu fi an-nil kunni litrini min fulani ne uyafili nilin kono koyin kono fasbahu yawm sabt kunni kera kono sufila dela wa duguje sa'iwa sibirido wa gadi jara allah an-nil sittatu asra jiraa fi laylatin wahida ko sokelen kono ala ye koyin boli akan wuli kata nyongonya tan woro nyona na sanfe sokelen na wa qata allah tilka sana an ahli misra ila yawmi ko ewa usangeleme ko ottigira kabun misran kauka fo donni nube kuma illakali misra ka ko ya majwabe boli ni fana intahi kuma yufune kabaya min al-bidaya wan nihaya min kuma ibeta bu kasiri ka wa tarihu kitabu al-bidaya wan nihaya jiju wolon fulanna keme anitani nani kata keme anitani du ibe kuma yisoroye wa hakaja rawahu ibn abdul hakam fi futuh misra abdul hakam fana yin qisa fo fi futuh misra ayafu akono safaha aka kitabu keme ani du woro ani duru wala lakayi fi sharh i'tiqad ahli sunnah al-imam al-lakayi ayin qisa fo aka kitabu kono sharh i'tiqad ahli sunnah jiju woruna keme nani ani du woro ani saba wa ibn asakir fi tarikh dimashqi afani min qisa fo akono jiju bi nani na keme saba ani du saba ani woro wa abu shaykh fil ujma abu shaykh min qisa fo ka kitabu kono al-ujma jiju nani na keme ani dina ewa bakene ani keme nani ani muga ani nani yorola min tarihi ibul lahiyati bi ninin beye ni qisa fo ni ibul lahiya ka shirade wa hada isnadu da'ifu la yashihu ayni faname ni sanadul la fulendo ni qisa fana sanadul la fulendo atesaha wala yasbitu bimithlihi haja al-qabr min kibariya bami fulani ne min tese ka sabati ni ibul lahiya nyona ka kuma wa ibul lahiya wa ismuhu abdullah ibn lahiya ibn ukhba dayif ibul lahiya min fulani ne atode ko abdullah ibn lahiya ibn ukhba mulla fulendo do den ko ba bolo dayif ni ya ka hadisa yoro yara la fulendo kana qad iqtalatan akashi la ba hakira cinyana aka hakli tumure ciyana wa huwa ma jalika mudallas ka faraka hadisa domba bolo mudallasu yemunye ni mugo min ka hadisa mina mugo min na to fora ni mugo ta ka hadisa mina ka barake naye ni alebe hadisa mafulo bolo ata to fawede abafu nyame karasala ubafu ninde mudallasu billahi ayu do fanaye الراجع تهذيب نيبافك من فندو كوي كتا تهجيب اللجيب كتابو أجيجو دورنا كمي سبا أني مغا أني ولن فلا أني كمي سبا نبي سبا نكلي إبتا اللجي أبن ننقيس الله فلي فويه تهجيب ميجان الاتدالي كتابو دودو يو فنايه إبتا كجيجو فلانا اللجي كمي ناني
ani bi wolo fulani duru ani kɛmɛ naani ani bi seegin naani a fana bɛ nin kisa lafule fo ye mizan al-i'tidal wa qais ibn hujaj saduq qais ibn hujaj min be hadisa sanadu la u b'a fɔ ma saduq min tabaqati sadisa inda al-hafiz ibn hajar wa hum alladhina lam yuthbitu lahum al-liqa ahad min as-sahaba min fulen ni ko qais ibn hujaj min fulen ni ulu be mo de la mo wonu ni sahaba ma ñogon soro wakati yere ale fana be sanadu inna ko ale ya mi ale de la wode ko ci den ko te ulu ni sebe ma ñogon soro yere ni ba fe ni fana do unzuru taqrib at-tahdhib ye kitabu do ta Allah je jiju fulo mo gani duru afana be ni foye ko qais ibn hujaj min fulo ka fote ulu ye mo do ulu sebe ma ñogon ko me ñonya yere ulu sebe mo ñogon wa hadhihi qissatu law kanat shahihatu don kama ko na ya suru min qissatu sahalendo la jashituha ni qissatu be bange be bado atun take ko dogolenye wala antasara khabaruha aqibaratun bi chari wala tawafarat al-humam ala naqliha bil asanid sabita tariqu tugutum bi hamni qissayne ka ta kallashe muhammad sanadu saranu mun sabatilendo ya annahu hadathun ajim fasika ko bade ninye wa amrun jalil ninye ko bade la yaghful mislahu mugotonya ni nanyo konako bal adna minhu al-mu'arriquna war-ruwatu ninye tariqu tuguye ani hadisa ruway tugu bitumbu yere gereni hadisa la kafo na tun sahara ni hadisa macha amachari manton chela ka don ka ke ko donye kisa sahalinte ni fana dona awan ni subu ha buboro ni subu ha fula mu aya mi yoro ko Khalid bin Walid ciden ka e watten si tumba banku fula kono ko abe kele kenayo ode ya ke sababu akera che fariye kisa sahalinte kisa sahalinte de yufude do fulan nan na fora awye ko ba ko sebe mani umaru yore sebe den sebe ka bilan nili kono ko bolila kisa sahalente aya fuya ma sahaci ya talafin sahalente har min sahara kuma mun billeti yin kono umaru ya yira koyin nan ni be boli ni yere de ani yere de bi yere boli ni be boli yere kan nyamra de kana boli amma kotila ni be boli ni ala de ani ala kan nyamaru kan ni ala de bi boli ika boli fulan ka fa be ni na umaru ya yira de koyi i delila minna ki so i delila minna ki barka nyini anto kede ni bi yere de bolo kana boli ramma kotila ni ala de bi boli ambe ala deli aye mufo akwan ba nyini fe ka boli dewa akon min ni ala de bi boli ambe ala deli akila boli delila be minna sebendilo la chukudi awakas faraka qisa masaha ubeta shigi erejo soso de la kanni sugu hannu nun de ta doro mu ga ke kamantun fili nay ka hada maden ko nyagambe nay ko hakimu nyagambe nay kam wo trompe ko fili sugu hawdo kisa salente nin kisa fula shi masa Khalid bin Walid kabban ku fula ciden ka kusiga kuna masaha Umar ka kisa min fulani ne ko aye seben bila lini kono amasaha ewa ube sugu hawre jumanfo ko no va fe ko iri kana barka nyini kunu kana barka nyini maba kana barka nyini munna bita hajar al-aswad ambrase ko hajar al-aswad al-kaba ko motu josa al-kaba lawa modu josa hajar al-aswad lawa hajar al-aswad abe dile subhan min naw yorola abe mo nyagambino yoromi Umar ibn Khattab fana yojeya tuma Umar ibn Khattab al-hajar al-aswad ya ambrase ako inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك ما قبلتك نينتو مكيدة نينا يامبراسي انتي امبراسي تما عمر الخطاب حجر الأسود يا امبراسي أكون نبادو كوي كلودي فرادي توراتي بولو نفاتي بولو نينتو مكيدة نينا بيامبراسي نتي امبراسي hajar al-aswad bi ambrasani munye ala de nyamri hajar al-aswad bi ambrasani sariya tigide kan nyamru kanye ciden de koy kake oye ala batode oye ciden batode me yaka shehu inte
alamma ñamariya kankoy ka seexu bareka ñini alamma ciiden ma ñamara konke ka seexu bareka ñini ciiden de ya ñamariya kuwanka hajara al aswad embrasé dalila de bowla sariya tigi bolo urukulu yemani yoromi ni hadamaden be maga ala sariya tigi de ñamarale ke ciiden de kuwanka maga ala wama atakum rasul fagudu wama nahakum anhu fantahu ciiden ne min dama sariya la ya mina ka barake nay ciiden nya fatanga ka bo mina aya toye awa be jaman ñagambini munu ñe hajara al aswad be embrasé ni ciiden ka ñamaru kande aka hadisa sahale urukul yomani ni be magala ni ciden kan nyamaru kan hadisa sahale da ala de nyamara ni oye o man yuti rasula faqad atalla ni mo tugura ciden ko ayen min fo yake ala ko yi tugura ne de ko ala de kasar ya wuluye akana mo ni kan binu nunu ye jamna kono donc ambe min fo barika ni min fo ni ciden ka ko sigu ye awoshi jiu aka finu o kere kirani ciiden de sallallahu alaihi wasallam ciiden to menen ko fe jiya kono haga maden kera tugoti kayina mankana ate daga an ka barka ni daje ate daga an ka barka ni kani ewa iku shige ate daga an ka barka ni kani ka wosiji ate daga an ka barka ni kani ka finiye iye hada maden sempulu de dro barka ni kere kere yani ciiden de ka daje akata aka fini ka barka ni na ka ko shiga barka o kere kere ni Allah ka ciiden de sallallahu alaihi wasallam mogo to sentola donc kana kan nyagambini ni ko suguye aha mashallah كتاب الأدب الطعام باب المياه باب التسمية في أوله والحمد في آخره عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه كتاب آداب الطعام ني بوندا كوراميني ني دومونو فنا ادابو jogo yinu munun be ni ba ke ka dumuni ke jogo munun be dumuni fana la silamiya kuno ni bonda bena kuma odeka ta'amu munye finwo fe ni hada maden ba da ado da kuno ka do ba fo ta'am ma yatajawwaqu ta'amahu finwo fe ni ya do da kuno ni da ba da muso o ba fo de ma ko ta'amu abishaka ki hanin ni fenyere hari mi fe ni ya do da kono ni da ba da mun min bala na ba soro a to de ko ta'am ni dumuni de ni ya do da kono ni da mu do soro da kono to de ta'am o de lay munye faman sariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni jimi ni ya ala fule ka fo ta'amu ye tumani ala tumbe kuma anfe ako e wa qur'an aya kono faman sariba minhu ni mugo min na jinna falaysa minni doy jonne ni fo dawuda ka kisa kunu o man lam yata'amuhu ni mugo min majin nima annene nima ami fa innahu minni sahidu munye ni ala fule ka fo dumuni ya ni mugo min majin ni akoro de nima do nima mi فإنهم مني أيني إلا من اغترفا غرفة بيدي فني مهمني أوا إبتغي فاسنيا كله كاتشيني بولا يكومي وسنتالا دونك ساهر يموني تعامو كوروديرو ني أدامو بسورو داكونو أكيرا ميفريسا أكيرا دومونيه دونك نمبنا كمو جوغو ديكا باب التسمية في أوله والحمد في آخره أكو كتاب آداب الطعام mu ko kitabu bonda chaman de bina fara nyogon ka akono ba fo de ma kitabu bonda chaman bina fara nyogon ka akono de donc aya damina bonda juman na folo ko ni be dumuni ke yaka dumuni damina to yaka fo alhamdulillah dumuni labay dumuni damina to yaka fo bismillah ni dumuni ke dumuni banna yaka fo alhamdulillah donc ni bonda bina kuma odeka aya damina hadisala an amra ibn abi salmata radiyallahu anhuma
كارثة من أمر بن أبي سلمة ملك جيك ومن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كو ألك تشيدين كو أليما كسن نيما بتشيدين سم الله على تغفو وكل بيمينك إيكا دمونك نكنين بلوي وكل مما يليك نيبي دمونك إكرولا إكو دوم إيكا نتغي على دموني منان كنو ni hadisa nafa juman bala folo an ka denmisɛnninw adabu an ka denmisɛnninw an k'u ladabu ka dumuni cogo yiriw la amr ibn salimata rabihu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciden ye muso min furu salimata o den de ye amr ibn abi salimata ye ani nin den nana ciden ya furu k'a sɔrɔ a ye ni sɔrɔ abu salimata ye ani nana ciden fɛ o balola ciden de ka so kɔnɔ ciden lamɔden de don a lamɔna ciden de bolo donc tuma min tun bɛ dumuni minɛ kun na u b'a fɛ kana dumuni damina ciden ko a ma a ko n'i bɛ dumuni in damina bisimilahi fɔ kɛlɛ n'i bɛ dumuni kɛ ni kinin bolo de fila n'i bɛ dumuni kɛ i kɔrɔna de don donc nin ye adabu fila ye ni hadisa adabu saba ni hadisa kɔnɔ dumuni adabu saba fila ni hadisa kɔnɔ e yɛrɛ min hakili ma don i kɔrɔbala i balogora i k'a kɛ i k'i ka denmisɛnninw ɲamira n'a ye nin den cogo ye ni denmisɛnninw n'u bɛ dumuni kɛ to k'a f'u ye a y'a fɔ bisimilayi a ye bisimilayi fɔ san'a ka damina denmisɛnninw ɲamira ni nin ye donc a filanan ni min ko a bɛ dumuni kɛ ni a numan bolo ye a ɲamariya ko a ka dumuni kɛ ni kinin bolo de fila sabanan ni bɛ wa denmisɛnnin min ka bolo ba kɛ ka yaala a bɛ taa nin kɔrɔla ta a bɛ taa nin kɔrɔla ta fɔ a ye ayi i kɔrɔla don ka ni bolo yaala dumuni minɛn kɔnɔ i kɔrɔla don donc o dɔw bɛna yiriwaw la faranfasiya minnu b'o la u bɛ komi kɔɔriya kɛra dɛ ko wagati sera ni hadisa mun ta fɔ ale buhari muslim bɛ na hadisa in na subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka شرح رياض الصالحين عن باكا باب استحباب التقديم اليمنى وحديث الدورنا عن بنا والندى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك رواه أبو داود وغيره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد